Ayike webahlali, nansi indaba la. Indaba iqala ngokuthi uLasizwe waphosta phela isitifiketi sakhe sokuthi uyazibongela kubazali bakhe ngokuthi azafike kule level akuyona ibona. Nangoku uMokgale Nkosi yami esembongela-ke naye waphosta-ke yena wathi, congratulations baby boo. Oh, yabisukile. Mangabe embongela kanjalo, abantu phela baqala baphakamisa amehlo ukuthi kahle 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 kwenzakalani kulethu. Awu-ke makuyatholakala-ke vele kanti ukuthi into yabe akade bevele beyishaya kodwa beyenza underground ukuthi bafihlile, abafuna ukujampisa. Kodwa kufike isikhathi la kade kushuthi sebekhathele ukufihla khona kwi-Durban July. Labathe bashutha khona vele bethanda ukubona ukuthi iy'thandani lezi bayathandana beshuthile kwi-Durban July. Yaqala-ke indaba-ke phela ukuthi abantu phela bayayibona le ndaba ukuthi something la is beating water, khona okukhona kule ndaba. Kube sekuba khona-ke lo ovele wasuka wayophosta ku-Instagram waSomizi ukuthi always and forever my love. Uya-understand-a nje ukuthi loyo nto and phela beku-husband wakhe ukuthi izofika kanjani kuyena, always obvious uzoyibona kanjani le ndaba. Incwadi nje ebhaliwe lena ivaliwe, uyifunda ivaliwe ukuthi kahle kahle kwenzakalani lana. Hhayi-ke kodwa bahlali singeke sikhulume kakhulu, uthando malukhona lusaphila, abantu abayi-enjoy impilo yabo. Naba-ke kodwa-ke abanye-ke bathe bakhuluma ukuthi uLasizwe ubukeke umuntu othanda ukudlala kakhulu, ababoni ukuthi lento yabo i-serious. Shuthi mhlambe bayazenzela nje, asazi sonke, mhlampe use-serious-ke manje yena. And then abanye maba bethi uSomizi come this side ukuthi akeze ngakuyena mhlambe azomsiza. Kodwa-ke abanye naba bethi isudi yaMokgale ungathi le ayegqoke ngomshado phela lowo wakhe noSomizi. Kodwa-ke kungeke kube kubi konke, abanye vele babe bebabongela ukuthi hhayi kuhle, bafanelene, ba-right. Oh Nkosi, mina ngiphelelwa amazwi, angazi ngayithini le ndaba ngoba phela kushuthi bathe bathandana, bayathandana, ba-right othandweni labo. Let them be, ngoba phela awazi nawe ubhambo lakho lalungakhona or lalukhona. So-ke injalo indaba kaLasizwe noMokgale, impela engathi ziyawushaya impela uthando, basemathandweni labantu bayathandana. So-ke asibashayeleni izandla singabafeli umona, abaqhubeke nempilo nje bathandane kube kuhle kubanjeyana. Siyababongela. Ningakhohlwa-ke phela bahlali ukuthi niye la enzasi-ke ni-subscribe, ningilayikhele, nishere amavidiyo wami, nikhomente. Ngiyanithanda njalo njalo njengezithupha zegwayini.